What's up, people? Johnny here again. KUMAR automobile ki akogi EV anova muk sembelore. Sigi se muk happen hijack aduga ma'am pabiragadi sigi gari se dum akoina order to buyai ka. Ado details story hijack price kam changi ko le kama hijack battery ki range ke hijack adum homemade ne to risiko sigi se adum aduga gari parts man lo number kera to wider gari mangam tagi spares lo thoga je semjan mane ko detail hijack like subscribe to channel mo housing jari. Alright, sila rekto ma'am. Sige se, ako gi EV kano hai tare ko bike ako gi KUMAR automobile na inaw no ba ako gi creation ano ba mo muk seme mamang gi daina hapet real lama su hapet semja gi bani ako na Royal Enfield gi Continental GT gi toraga aina gari sembal loidri khotri ha ga ma real mate aina hapcha gi do adu gi gari dune sigi se ko haju sabal lore sembal lore ado look se kamain do ge hapet yem bi mamang ko abdi sigi se direct abdi sida koina kero to bunate abdi akoina sida 3D AutoCAD ka toraga same ko panat nate adagi abdi kemo direct handmade hade homemade haitare koina khutna dum CM bai tare ko sida machine ke suyok pode sida ka tori apartment je khutna tha dana CM ga tane ko aduna hoi finishing di dum khadi dum wat kani kai no disi machine na ke tor prom ta te ko adu tar ga su sida ko gi khuchai bi lama ga di dum sida thara dum yare electric ki homemade ta smaina bike ka semak bai ja adum yara bani ko potential yam leirab nai tare aduna me am appreciate option biro aduga mayam ju sumaina sembining bale ga di KUMAR automobile da adum lakiro SINGJAMEI MAYENGBAM LEIKAI da sigi naya store le se thi biro sigi opposite side da state workshop gram da isi ko si je adum lakiro yar sigi ja beda on dog jara ke aduga yengmina se magi keno se ko battery powered bike che kyam yam na keno to ge da hapet some speed ai keno li thodi dog jadre abdi test drive dog jadre sigi speed se sum yeng se ko speed up to 1 to 3 like adu mai sigi voltage ne sila isna adu ka magi hub ke adu sigi se bike se full charge around 3 to 4 hours ko full charge to adu plus nasai gi speed se around 80 km/h bokti do maximum thobu yai aduga magi mileage sai tare mileage single charge ta around 70 to 80 km dum thobu yai ko adu daily uses ki dum na dum ngai ni adu sigi se dum hadi sida petrol chang re adagi maintenance chang re only battery ki kra take care kha to bi bakhtani tire gi magi tire pressure ke kra to bi bakhtani adu bakhtani ko atop di kem chang re aduna smaina dum homemade ki dum sar ga dum environmental friendly so noise pollution to tre air pollution to tre aduna siu mame adagi mu keno su darkar laitre registration ju darkar laitre ko hoi keno budi akoina company une register ga torga smaina yon ge khot ke har ga di magi keno lei ko adugi amo ka khoi gi green number plate hapa darkar la kani adubu yon bagi na tabni sagi smai sajabri na dum chi kaimok darkar oidre ko alo sigi se bike se kamai to ge da khoi gi Continental GT gi tank hapsel le aduga sai sida battery pack to ni sida hapi ko sigi se Sayda koina body is mana hapsan mani pulsar ki magi kenone foot pack ki hapsan le mamang is pulsar ki koi suspension ni disc brake che koi Avenger ki ni ko aduga sai ki adasigi kenos na koi R15 ki V3 ki ne ko adu battery ki silai re reverse kya lo yaw ko side demo forward reverse yawe gear indicator si yaw re adu magi sida control me andlo yaw re adu horn ko aduga headlight se kogi thar light to hapchal le ko sigi se adu signal se LED signal hapchal le adu sigi guard si ju custom made ni ko same ni metal ne adu sona kanana kogi on off ki do sida hape maningi si ko mana LED hape ko adu kamaina sigi hapet high bi ro me kamai to ke kot ke habe do adu sigi je ahan ba hape ni maningi kena ka suspension ke ki je ahan mani ko same sing ka aduga parts sing je ahan malai su me amyore aduga ko gi spare de gi su dum lo me amyore do adu ma gi hana gi radiator hapam du se da koina cover kapchang re ko
loinaba ado chassis se masagi se pulsar ki chassis ni yaur se ka ado maximum adum sigi se dum 1.4 adai bokti dum changre ko 1.4 lakhs kai gino di pen si tori si ju rang si ju dum atang dum kam bai tare kari cham cham na kam te adum sina adum ko gi Ferrari red ki type ne electric lang ko sigi sa kam se adum grang je dum phajare ai tare ado shu adum to winning ba lei raga di interest oi bi raga di sigi KUMAR automobile sign board ti kupsan gre nong chu bai ko KUMAR automobile ko si dum lak ti raga adum to bi ba ya ai tare ko gai se dum mong tai ke su ta adum ado ma'am kai khan bi ge sigi look se kamang to bi ge ko bi ge ado cafe racer ni semi se ado mayam na cruiser gi style da adagi atopa design ai tare ko khoi ge bobbery style anything apamba se bi ning bal le ko so dum any apamba isa gi creativity do no tawraga dum sem dum ya ni ai tare mong ta bani Manipur gi kusai gi lam je dum smaina dum khoi encourage so minasi ama encourage so minasi adu ko sigomba electric ki EV sumba bike suggest sumba hoina adopt tong no to se ba petrol si khar le ga dum mang rani kalera mut khani aduna environmental friendly yoiba aduna suma map suna sai sana sem ko ni thou jai ta le ko adu sini haina suma quick update ama su to jarak bani adu mayam su lak bio yeng bidding kon bidding ma le su dum yani ta da bidding ma le su yani KUMAR automobile se Facebook ta leibani mo contact number lo yo bani contact option bio lo sin ja ke swaida ado quick update ni pura full review na chete ko ado ngam pambira ga di sip tang nam jan biro mo bye bye